Šta se ovo desilo? Danas je odigramo FIFA Mobile. Danas ću da pokažem kako da kupite poznatog igrača za vrlo malu cenu. Ajde, čitaj se. Evo, vratit ćemo se kad se budu. I evo, nastavljamo. Prvo odete u store, znam da čuvar treba da odete u market. Treba da kupite neki pek, bilo koji, samo da je za igrače. Na primjer, uzet ću ovaj. Znači, kupio sam dobrih igrača pa mi samo malo par koje košta 10.000. Na primjer, ovaj beginner pack. Ajde, otvori se, brate. 3 igrača će dobiti. 50 i 60 bajama još. Sada idete u tip i zamenite nekog igrača za nekog. Samo morate da pazite da budu što bolji igrači. I sad, ako imate nekoliko igrača u Elite košta 1 milion, prodate bar 5 igrača i moći ćete kupiti najboljeg igrača kog stiga 5. Ja sam prodao sve ove, ja bi ove sve prodao i mogao bi da kupim Rakitića. I nadam se da vam se sviđa ovaj klip, nije nešto dug, ali nisam mogao, imao sam malo vremena za snimanje, tako da vidimo se u sljedećem klipu.